Enti Kevin Taylor person wa kira Ghana for no say obi anya bema bia ni kurom a. See am no ga sia de Kevin Comedy Taylor. Obepie mu e wo Kumasi. Nani e kira Manhyia mfia okoyewura Otumfuo ho no e na kodi nkoma. Menim nkoma kro no kodi but de no hwe Manhyia mfia say oko Otumfuo na ya say akwakochia no. Memo hwe video no atoro adwen ama me e wo comment section. Penyah block media. Mesra say ni dem o be like video no da ma subscribe button and click notification icon for latest updates. Na ba kire wa adwen de ama me e wo comment section. Mesra so baswa. No achieve no for so enya bi ahwe. Kevin Taylor eba Ghana last week. Ogopiem e Radio Gold TV so e ho no e no kwode tum say oh sesi eba Ghana ne na so ne Otumfuo eti obekọ Kumasi akọchia ne na Otumfuo na hwinsi opego itako eni yai hwinsi bebe bia ni Kumasi obi antim nya ne hwe metima ka cho sende me ba beko Kumasi okay metima ka cho se ende obeko Kumasi me na ho nana piao me do me ba Kumasi bibiansi dabi ho na me free papa bi ate won you always video no papa ben papa bi yes on no US on no bitia bata what dey US or tin ani agize me say oti US ntanwere so presi baby ekutimgbure ba betra so eboga me sanyoma me tie Emoya video we no there were many videos from the Kumasi people all make the Kevin Taylor be ma on to Nancy Kumasi na o me hwa de what is Kevin Taylor so obe Kumasi Kevin Taylor so we e be ma pa we de obe Kumasi a we de Jan Central Market na ye video who got Asantehene ye do di agro umna me di ye hinatem ye hinatem tra bro check kan kwasi asam na wa sole abasa wo be Kumasi aba be tira wa hene no wo de Kevin Taylor wo ye be ma pa wo de bra na wo ban so jira Kumasi na ye video ni e wo be bia wo wo say yes money and shot na mo jam papa no ma mo be di obi papa tam no wo de ye twa Kumasi ya ye ti ha ye twa wo de mi a ye miwa wo Kevin Taylor ka unka sa wo be Kumasi wo de bra na ye twa wo bra ni ye twa o se tutu o ti god so o fele ade o ti me di papa ya tam se wo sa be Kumasi wo ka se de da ye ho ama ho Kevin Taylor amen kan kire hwe wo so wo be Kumasi yenso ye twen Kevin Taylor bi donyame se wo be Kumasi a e be botu akun Kevin Taylor me se wo so wo message ani ne Kumasi na wo ba wo di national security be 1000 na eba wo be chia wo nana be Otumfuo na be chia me donyame se wo gbogbo ahimfie na wo kono Otumfuo anya wo hene wo pia me donyame se wo e be botu akun Kevin Taylor me donyame se wo so wo be Kumasi a wo nsen ko mark my words ene ye Friday ye twa up to Sunday wunnim na wura himfie se kim wo nsan ko tibiem me se wo so obia kra me metete wo botu akun me se wo Kevin Taylor se wo so wo ba ho na ho wo ka kire ye na se akonya bie wo Asantehene bia ho nte o anade wo fa kuntru ase apaye wura chew ba kan se wo ba wo na ho Kumasi na wo fire mi donyame se wo wura wo chia mi fie mpo na wo pie Kevin Taylor me se me se wo e be bu tu akun ene yi se wo fa national security me se so wo so wo ba wo so ntie social media ene ye ka kire wo you be who video yi ene Friday you be who video yi on for time Kevin Taylor ene radio station okan kwa siasem no me se ye twen na wo du Kumasi a na be say yes senkrafo ene ntimi nyo bibi a anya Asantehene mu me se wo du a be bu tu akun me na mka kire wo me se hwe ene me be bu tu ama me se be kumbi me se wo ene this one ma Kevin Taylor te tafo me se wo nim na wo si Kumasi se wo so wo ba wo na ho ye nim na kro na se Otumfuo ye wuro Otumfuo na wo ba no ho de a na wo fa kuntu ase ne mahama be pa ye wuro Otumfuo acha wo de a den de ye nyintumo me se wo wura himfie na wo pie Kevin Taylor ye be bu tu akun ana ye se de ye hu sa wo ba himfie ne se hu se wo ba himfie ye hu so ba himfie a na wo ye be ma so a kandakora wo ba Kumasi ya ye ready for you yem fon ba eni ye besi me se wo du Kumasi na wo ba ye wura pia na nkwaso
say yewura na obepa na chewa yen wan pa ye chew what I say yewura na wo de bahama fu kuntu ase abepa na chew so wo ba na hodi ya wo se akonya yewura tisu na honte wo de ji yewura Otumfuo atam framfram ama ne wo so wo ba Kumasi abeche yewura Otumfuo wo do ye bemma so de si Kumasi me se wo bia kura kame betete wo botu akun ene me botu ama wo de bekum bi me se mo fata de kabitela mo fata de na chidifo no one wonam me se wo so ba Kumasi ya yewura de ye twen me se no Friday anya bia ne wo ba wa ye hu sa wo ba na wo ba nwa no be wura ho na wiye ya nwa na ko na se wo ye hu sa wo na wo Kumasi akabitela me do na me se wo ahwe a de be sie nye me say so obi akwa ya me metete wo butu akun me na ka chewo me butu ama wo de be ya ne me asiam pe wo be chewo nana wo nana bai wo be chewo nana wo nana bai na wo aba ba chewo ya chewo taw so ba Kumasi be chiro say security no so boys wo so ayeye shekura chewo asia wo ko tena America wona ke kanse mo o so ba ya wo twabuto o so ba wa emere me say se wundi me usi Kumasi say they say yi band ya through so do ba Kumasi me say ko bia kra hu a ana wo ko dia fine na say hu say wo baka bitela me dunyam say ne da no ene wo ba ya na wo fa necessary script na say ko tuma o say ko anya sa you better to wo butu akun de be say bi ensi shameless people wona wo nyi adwene wonim nyansa ni ya wo bisa nkoa na wo fom no mum na be fom no mum nye ko asekwo enkafo ani po so president no na be fom no mum umedi die wo Otumfuo atam sama be kan so be che Otumfuo o dane tewani kurasini me se wo ani bia na wa ya hu na yesa me se me e be butu akun ani e be se bia nsi anu sa de kankra ho abuo dwan ne nyina fa ateridi aka ebitere be di adum PZ boys no kwasiafo munye sika o PZ na na koto red mu hu nyina John so mu hu bon John so mu Asantehene mbrantie ni bi eniti na MPP use mu agimi ene enyini ye no ye beto ye nana o beto wo nana o ba ye gata da ho ene ne da ho wo nana ewu ma nana ba kwa aba ma nana ewu ma maame aba kwasia wo na wo te gata no ho ene Kumasi adum adwadifo maamefo no odi wo matam fenfra mo mudri heaven a ye beka se na mo free bo use ma hem edi me matam mo ho kan we are no public ko mu fie na sokodu etuetu o ma no se nwan oh mo se nka mama ne mo a anka me ti be hye binim enti ede abufuo ahye omumu eto ka je kemtina se o ye be ma on the upper omere Kumasi no mahwa de Emma, because of that crowd, there was one particular guy. Okwetena Manhyia himfie nchen etwen Kevin Taylor 2 days. On say Manhyia na me wono. Ma be twen e ba ha anopa 5:30. Ma twenya Kevin Taylor o ma. Me sisa wo ba Manhyia e be bu tuoku. Ohun. Me weapon ni. Ohun. Me weapon any kura me. Oba Manhyia me si me do nyame Kevin Taylor e be chiro sheji me si Manhyia nam no me ba Manhyia me ba 5:30 ma be wan me hu se wa ba ho ye twen kopim next week na sa wo ba Manhyia dia we chiro shikiya yi na me si wo ba Manhyia pen do be fa so no ba Manhyia Penyah do be fason Kevin Taylor so we be go ati ase ohun the train ma be twenya wo ma Kevin Taylor be twenya wo ma wo kan se wura wo som no Kevin Taylor tetafo wo kan se wura wo som no me say ya be twenya wo ma na ye twen wo sisa wo ba ha anye na e kan say wo nana na wo yo he no won hwehwe wa mana won hwehwe adaka anto na me se wo ba ha sia
ye be chiro brantai 1 million oti ase ye be sa chiro weapons among say so ye gangsters for US one so be chiro say gangsters e wa Asantehene ni twa asidi watwen awo ma me kofie chama saba o Kevin Taylor wo ben hia na menam no me se man hia ana menam ya man hia na menam no na watwen awo ma te ye se kofie as champagne Kevin Taylor 2 days wako check Kevin Taylor 2 days so wako tena ho atwen no unua emma entina bi se Kevin Taylor dwa nanum ebi so okay na he was just testing the water to see how shallow or deep the waters are it enwa anadwo no ana Kevin Taylor make post eno try say Kumasi tomorrow loading just say adechia obebe Kumasi emo make this record post enwa kwa no amanfo bi react say Kevin Taylor and try o kise Kevin Taylor say why no na so ba Kumasi no bra wati bra o bra Kumasi ye bejo bra Kumasi ye bejo awante ne yanyo ba me be se me ka ema Kevin Taylor wo ti ase say mama ye president o man Ghana so na wo so ashe okutupa na wo ye dia wo ye na o do bi amfa ho say nye onoa say ye onoa and I don't care because say the wasie di on man mu mpanimfo atem ne lawyers fo atem a wo ba ya di tumi akata sunti no onya fa ho di no se wadwe kira wo say obetumi abasantema mu a wo di agro be be ka jo say mama eye fefe na efe na oba kwa America o so nufum eye fefe na efe ana oba o kwa America o so nufum na mo enye se sabe ebeti ato eye fefe na efe na yese mama ye president o na mama wo nye Asantehene so ye president ye Otumfuo ye president e ye Otumfuo me be me come out Kevin Taylor what ase now they try o pass sa amia won kan na ba Kumasi won be hu bibi pa momu opa se sa won ya di wachi Kumasi won hu bibi omo be hu bibi se Asantehene no ye mama dia obekire se Asantehene no ye Ghana dia to try oh o de try so be Kumasi try o de egbo mode na bra fa so just for di wachi bra u be di Otumfuo atem abedi di Asantehene atem abedi di ma menum a omo ebo brade ya do omo susu esi kejetia mama dia ne monyama ne ho u bedi di o matem ye papa ni ene sabe ye brand mu mpanimfo ene nwam nketo omo bobra ewo adum pz u bedi di o matem no osafa ka se o be o de bra o bra ana sabe me saneka enkafo na sabe omo duo anu ma jaw life ama o to na so Kumasi na gaga do butu to na so Kumasi to na esi Kumasi wo de mapanye bi a wo aba mu nka se de ye ka no e ye nyum ne ye to da concert ne ye yie na wo de wo so source na bra Kumasi you see obodam bra Kumasi wo be di ye president e ayo Otumfuo atem do di ye so o me ba bi te wo be di na tem na wi ya ma menum a o mu son fifre edo musika bo o man o se be di o mata we to moto mo kankan na wo wi a wasa ka se be ba o de bra ye twen Asantehene ye ka Ghana ho Asantehene ka Ghana Asantehene ka Ghana ho Asantehene ka Ghana ho ezo wo ante de wo outside Asantehene na wo ye bibi na Asantehene fi wo a ye din and you say, "Mo, I to next Asantehene. You will see something. What about them, bra? You try, bema and try, but as I grow, as a diet, and now no pay. I know they can tell that about the last media TV so. I don't make you post. I don't try to say touchdown in Kumasi. Good morning to the reasonable ones. I know this particular video a tattoo. Ezi amno gese nse Kevin Taylor chiremu a wobeduru Kumasi ayese nani hwe manhyia himfie okwachia yewura otekokko so nana se to the second kensro mo the second nana won kwaso pia imanyi nchire
okwachi ayura said okan na Push am chacha mo e bo mo nyo hene ba makotofu ni obetima frɛ me 1000 years ma just no poncha ensemo ho amenti ase President John Dramani Mahama his excellency wada Roman Bacho me kasa ho so hwemani me kasa ho akanfo kasa bi sɛ panimu a wotena fie ema mofrawe na kan yebu na kawefo a oka ho bi ti ase ne yo panimu a wotena fie ema mofrawe na kan yebu na kawefo a oka ho bi ana me meti hoyi sɛ obi didi matem ewo machi ekyerɛw na wo ababa ka kyerɛ me no ɛyɛ wo na wadidi matem ti asem na me nkomo na me wodi ne President John Dramani Mahama his excellency wada Roma ye nyina ye nim sɛ tambia wo show ho sɛ wodo otekoko so wodo wopem so wodo chief limam wodo penifo titiro oman mu aso so Kevin Taylor atima fa sampanifo we mu nyina atena hwadi wo matem Kevin Taylor adidi chief limam atem Kevin Taylor adidi wopem so atem Kevin Taylor adidi wachihina atem Kevin Taylor adidi empanimfo atitiro nyina atem enso still Kevin Taylor ba kuroma no no wo na wo bɔ ne ho ban President John Dramani Mahama adi present pa na ye no wo kan sa no especially ye akanfo a ye wo asantema mu ha ye asantema mu nipa wa asantema because we no men kan o because me nuanom zongo fo a ye wa hanom nuanom a ye no omote mosi zongo sabo zongo o mu nyina ni die no obu on wo de ma otekoko so no nyasem kotoa ani die a omo wo de ma chief limam no anyasem kotoa it is what President John Dramani Mahama se Kevin Taylor timifa atitiru atise chief limam ba be papa we abo bradro be papa we pempenso adro nipa a ehye na se etimi betena ho didi na tem na still President John Dramani Mahama also saw Kevin Taylor so dia na chese wo na watena fie e ma mofra ewe na nka no enti anibre bi ho no ma yeso e beso ya wo so President John Dramani Mahama when ka asem kire wo youth amo Kumasi youth amo Asante region so we kramoni atie me ubu NDC chen ukoran de a support John Dramani Mahama and ase support Kevin Taylor ti asena me na wo kan yie no se ubu ukoran ubu party NDC party chen ukoran konkron a ukutamu de a ene support Kevin Taylor na support NDC na support John Dramani Mahama because adie bia Kevin Taylor ye bia no ye President John Dramani Mahama na ama no ehye ninkrama ne de yesa hwe ma me ka asam kire mo ye wa hanom na dwempa hene kwasiampani no wu wo Germany no ono de se maka kire se ono do bakọ omumie yo se bra wo bre no no ane behu no ye na ekoto no hono a no ye na behu ne bra wo bre wo no ye wa hanom wu ye ana kwame ahimfie ene apia stadium efa car efa plane edu Germany se unua Ibrahim Mahama ena aso omumra fa ye nim the relationship between wo but akra we timi so le tam openso obegina ho di na tem ka che so tieti asantema so eti mo na mo no mo good relationship na mo kasa nkire wo mo ene na meka che President John Dramani Mahama say the relationship between wo no otokoko so na tem bia wo ye fake na wo fake and yentina honom ye be ye demonstration ye tia sa de no because Kevin Taylor dey time national security na bo Kevin Taylor ho ban Ghana police na ebo Kevin Taylor ho ban and ye taxpayers money and ye dey tia o mo kan ho bo Kevin Taylor ho ban ana mo bo Kevin Taylor ho ban what ya sam no eti se panimu tina fie man krawe na nka de ebu na nkawefo a wo ka ho bi eti wo ya kramoni we are one wutie me a me say ye be organize demonstration ebribia President John Dramani Mahama ebe si Kumasi Asante region bia no ye be demonstration ye tia say niam a ekoso ye ne ho to be honest President John Dramani Mahama Ghana for any do ba e o and uni homa individual bi wo homa Ghana and Ghana say wo bi and na wie bi because wo we me president say me man fa ni dia ma wa obi ofi Togo fa ni dia ma obi ofru Benin na fa ni die ma me na me die ni die be ma na obi o Togo so die ni die ma enti die enti na wo ani die de mo atekoko so na kra ketekete o mo obla e kon kra de kon woni kon asi ni ti so
One na bola so ye etwetwa interview abroni bia hu ni mo ba wa na kwhye ne kitchen etimi kasama ni duru ahimfie na se oba na se national security na bon ho ba dia president Jordan man mama ye be ka che o so ni mu bi wo na wo hye ne kutupa e ma ne ye de wo ye no eti demonstration no president for mo sore ye be start gidi mre bia John president Jordan man ma ne na be si Asante region bia no ye be demonstration de atia no enkramofo a mo wo Asante region mo sore papa wait me tam Kevin Taylor kwasampan wait me tam chief imam betena wodi na tem e fa Koran de si wodi na tem e fa ochehne de si wodi na tem e fa wonafo de o mo si wodi o mo atem na me hwe obi a wo support wa NDC no na papa Kevin Taylor kwasampan wait me fa chief imam begina ho na sa wo choose NDC over legend and I say over why you penny dia chief imam wo choose Kevin Taylor and NDC over chief imam ne Koran dia na wo so kra me hu adwe wo tirim me hu adwe pa wo tirim enti ye asantefo ye akanfo ye do otumfo ezongofo do otumfo aye wa ha no de aso even the net say president John mama ye be organize demonstration kese de atia wo because when I was so Kevin Taylor so many this akwasi assembly kire e wo when I was so Kevin Taylor so e man yes an man de kire wo na so no man because so nya sa ahode na wotimi na ho nya sa an man fan kire enti me ka kire mo wo ye kramoni wo ye youth wo solid time busy at for this was some hojo so we ask youth amowo Ashanti region na no ye be start as start demonstration no bibia president John Dramani ma be to the next Ashanti region bia ye start demonstration be hia no especially so be wura ma hia himfie ye demonstration be wura be hia no ma hia himfie ono because keka na ya kukuru so nya da. This is a very short video post here. Video where there bibia no wa kire se o Kumasi bibia ntre but on to say be a different video be ba ne there yet me for just 2 seconds video we can take tell e wo Kumasi and I say oni Kumasi what I say yet me emfa we enje on to say be a obepiem Kumasi baabi obebi a call radio station bi and obedina baabi am so okay ne we di adase ba video we there environment me bia nothing shows as e wo Kumasi but obetima kire wa adwene ama me e wo comment section aha Penyah Media.